Mu gihugu cy'u Burundi abasirikare barenga 500 bose bari gushinzwa gutoroka kino gihugu ni nyuma y'uko leta y'icyo gihugu yakomeje gutanga amatangazo akomeye agira ati nta musirikare n'umwe uzongera kwemererwa gutoroka kino gihugu. Ni mu gihe rero mu gace ka Minembwe drone zitandukanye za FARDC zahagabye igitero bikaza no guhitana ubuzima bw'abantu benshi batandukanye. Tuzana kugaruka ku makuru ari kuvuga buryo ki Perezida w'igihugu cya Congo ari Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo akomeje inzira yo kwengerekeza muri Angola kugira ngo bakemure ibibazo n'umutekano bikomeje kuba byaba mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Muri aya makuru kandi tuzana kubabwira buryo ki igihugu gikomeye cyane ku isi aricyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyavuze neza ko Iran ikomeje gusaba ibiganiro hagati yabyo ndetse na Israel kugira ngo ibintu bihinduke ibindi. Tuzana kubabwira amakuru ari kuvugwa buryo iki gihugu cy'u Rwanda cyongeye kwemera gutanga Louise Mushikiwabo kugira ngo yongere abe umukandida wo kuyobora ibihugu bivuga ururimi rw'igifaransa. Turacyari ku wa kabiri ku itariki 13 z'ukwezi kwa mbere umwaka 2026. Tugiye kugaruka ku makuru ari kuvugwa mu karere k'ibiyaga bigari no hirya no hino ku isi. Umwe mu bafisiye b'u Burundi akomeje gutangaza ko bamwe mu basirikari bakomeye cyane kuva mu kwezi gushize kukuboza ndetse bariseho gutoroka umunsi ku munsi bwije no ko bukeye. Abangaba ngo bari gutoroka intambara ariko mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo bakabikora mu buryo buri wese atabasha kubimenya, bakavuga neza ko barambiwe yino ntambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo bakomeje kuboherezamo kugira ngo bajye kurwana, kandi muri uru rugamba ngo nta kabuza gutsinda ari kimwe mu bintu bidashoboka. Bano bafisiye rero bikomeje kuvugwa neza ko bakomeje gutoroka berekeza mu bindi bice bitandukanye by'isi, bakavuga ko batifuza kuba bakomeza gukorana na leta y'u Burundi. Abasirikare bo mu Burundi rero bakomeje gufatwa n'ubundi na leta y'u Burundi, bakababwira bati ibyo bintu muri gukora ntabwo biri buze gukunda, nta nubwo biri buze guhinduka, ahubwo kimwe mu bintu mugomba kwitwarikaho ni kimwe neza nuko mwebwe ubwanyu mugomba kumenya ko ibyo muri gukora bitari buze gukunda kandi mugahindura imyumvire. Bityo rero leta y'u Burundi yakoze ibikorwa bitandukanye byo gushyira abasirikare batifuza gutoroka ku mipaka itandukanye, byaba ku kibuga cy'indege, byaba aho batangira pasiporo, bityo kugira ngo barinde gutoroka ku basirikare b'Abarundi bari kwerekeza mu bindi bice bitandukanye bya hirya no hino ku isi. Ibi rero bikaba biri kuvugwa neza ko ngo biri gukorwa na leta y'igihugu cy'u Burundi cyangwa kwa Evariste Ndayishimiye. Ibi bikomeje kugaragaza neza ko intambara mu karere k'ibiyaga bigari ikomeje kwiyongera umunsi ku munsi uko bwije no ko bukeye, kandi ko nta munsi n'umwe ino ntambara izigera irushaho kurangira, ahubwo buri munsi igenda irushaho gutanga ibisubizo bigaragaza neza ko yiteguye kuba nini bitandukanye kure cyane n'uko abantu bose babitekerezaga. Ni zimwe mu nkuru zikomeye cyane ziri kugaragara hirya no hino ku bitangazamakuru, aho biri kuvugwa neza ko leta y'u Burundi rwose yiteguye guhindura amateka y'isi yose muri rusange. Ni mu gihe Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo akomeje kwerekeza muri Angola kugira ngo Perezida w'igihugu cya Angola agire uruhare rukomeye cyane mu kugabanya intambara ndetse no kutumvikana mu karere k'ibiyaga bigari, cyane cyane ku kibazo cye ndetse na M23. Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo nyuma yo gusura Angola mu minsi yakurikiranye yageze no muri Togo mu rwego rwo kugira ngo hashyirweho gahunda y'amahoro akomeje kubungabunga igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Ibiroro by'umukuru w'igihugu wa Congo no kuvuga byavuze ko Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yageze muri Togo kuri uwa mbere ku itariki 12 z'ukwezi kwa mbere mwaka 2026 ku butumwa bwa perezida, ndetse yewe ibyo ngibyo bishobora kuba biri gukorwa ngo mu nama iyobowe na Togo, ndetse bikaba biri kuvuga neza ko ngo yifuza ko intambara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo yagira gutya ikarangira. Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo asa n'uwataye umurongo wo kuba yajya guhurira mu biganiro na M23 iduha, dore imaze gufata umurongo hagati y'ubutegetsi bwa Kinshasa ndetse n'inyeshyamba za M23, akaba ashaka ko hagira ibiganiro bitandukanye bikomeza kuba hagati ye ndetse yewe na bamwe mu bita ko bakomeye mu burasirazuba bw'isi. Muri Angola hategerejwe ibyahavugiye kugira ngo nyine barebe ko wenda byazatuma amahoro n'umutekano bigaruka mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Gusa ibi ngingo n'ubundi nta makuru cyangwa nta kintu kizima byigeze bitanga. Ibi rero bikomeje gutuma benshi bakomeza kuvuga bati mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo intambara ziracyari intambara,
ahubwo abantu bakomeze kwitwararika. Si ibyo gusa rero, muri Minembwe umutwe mu 23 waraye urashwe na FARDC ubirasasu bikomeye cyane, bikavuga neza ko yano masasu yatumye umutwe mu 23 uvuga ko rwose witeguye intambara mu buryo bugaragarira buri mwe wese. Namwe mu magambo rero akomeje kuvugwa n'abantu benshi batandukanye, bakavuga neza ko igikomeje kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ari ibintu biteye ubwoba, ko muri Minembwe habyukiye igitero karundura kandi igitero cya kirimbuzi. Bikaba biri kuvugwa neza ko ibingibi byabaye muri Minembwe ari urugero rwiza rugaragaza neza ko intambara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ishobora kuba igiye kuzamuka kandi igahindura imyumvire ndetse n'uko byagendaga ku ruhande rwa leta ya Kinshasa ndetse no ku zindi mpande zigiye zitandukanye. Amwe mu makuru akomeye avugwa neza ko mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse no mu bindi bihugu bitandukanye hari kuvugwa ko iyi ntambara mu burasirazuba bw'iki gihugu ari zimwe mu ntambara zikomeye ziri mu karere k'ibiyaga bigari byose muri rusange. Ni intambara aho bimaze gutwara ubuzima bw'abantu benshi batandukanye, bikaba biri kuvugwa neza ko iyi ntambara nibatareba neza ishobora kuzinjira muri Afurika yose muri rusange. Nubwo perezida w'icyo gihugu adashaka kugira icyo avuga ku bigendanye n'iyi ntambara, gusa ngo bigaragaza neza ko byaba ku ruhande rwa leta ya Kongo ndetse no ku zindi mpande zitandukanye, leta ya Kinshasa yiteguye guhangana mu buryo bugaragarira buri mwe wese. Rero hategerejwe ikiri buze kubera muri Togo cyangwa ikiri buze kubera mu gihugu cya Angola, kugira ngo barebe ko intambara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ubundi yarangira. Ni mu gihe mu gihugu cya Uganda Bobi Wine uri kwiyamamariza kuba perezida w'iki gihugu n'ubundi akomeje gutangaza neza ko n'ubundi nubwo perezida ukomeye cyane ari we Yoweri Kaguta Museveni w'igihugu cya Uganda ngo yatorwa n'ubundi yaba yamwibye amajwi. Ni amagambo akomeye yavuzwe n'uyu mugabo agaragaza neza ko n'ubundi yiteguye ko nk'uko byagenze ashobora kuzamwiba amajwi, bityo ngo abaturage be bitegura kuzaharanira ndetse no kurwanira ubwigenge bwabo. Aya magambo rero yatunguye abantu bose batandukanye, bivugwa neza ko aya magambo ashobora kuzatuma uyu mugabo afungwa ndetse yewe akanayicuza. Mwakoze cyane kubana nanjye, reka tubane mu biganiro by'ubutaha. Mukoze gukanda subscribe kuri uyu muyoboro wanyu wa YouTube, muze kubabwira ni amakuru yacu nakagaruka, reka tuze no kubana ku zindi ngingo z'ingenzi zitandukanye. Ngaho nguko rero mukoze kugira ibihe byiza kandi Imana ikomeze kubana namwe. Amakuru yacu nakagaruka nk'uko nakomeje kubibabwira, tuza no kubana no mu yandi makuru atandukanye, tuza no kubabwira buryo ki ibintu byifashe hirya no hino byo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse no mu bindi bihugu bitandukanye byo hirya no hino ku isi hagiye hatandukanye. Kugendanye rero n'amatora azaba ku itariki 15 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2026, ni ukuvuga ko igihugu cya Uganda cyiteguye ano matora mu buryo buteye ubwoba. Bikaba biri kuvuga neza ko ari amwe mu matora ashobora kuzahindura ibintu mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo.